He talong siya ka Bromeo Bray Obraka siya ni Hagalik siya LNT Talong ka Kubor ka Snow na Batili kinawaram ji kinawamra Hadin ba Keladak kali ka siya tay Hagalik all party meeting Banesi tersimpor haru kumba jansa kunta Dahil namar Bapuan Kibakaran kalan Sige balik orang senutu Dan mereka senutu nak Masuk sekarang Bagi nawaran ji kelala dan convince Hagani ke all party meeting Bertangkam dan review Kali ke resolution policy Senutu nak Apakah kata ada komiti Apakah sorkar kelitun Kalau Shimbe Garai Ban Thor Shida Sorkar Ban Thau Yagata Ke Expert Committee Ban Review Yagani Ke Research and Policy Nyelejok Henry ingin pakai Ban Hoi Nyelejok Tambang ingin pakai Ban Hoi Sejauh mana kita ketahui Nagale jwa tumo nawaram jongale ka party kumbala karen shai lemdang yo daga jitho ka shai baka sorkar kan constitute yagani expert committee to review yagani solution policy ngana paksange yagani kecepatan Yenang pala aban kolof Yagani kajiki kajiki Awak na senutu Natagasi Ngan Baharu osya nisa Ngan pendet Kendai kili ismi Hagajik syak juga Balashay Ngan rung syagasi Yoshiko Kekashong Hagani kaswarta Lalu kata bagi ke program tu juga ni agitation juga ikut nak kita akan prescribe dan penpoi hangi akan notification.